Hoe slaap jy nie aan en nadat jy aan een man dink? Hoe liewe jy met jouself nadat jy aan een man dink? Weet jy moet aan klom manne dink? Wat as hy een man jou hart breek en dan? Wat gaan jy dan maak? Wat gaan jy dan maak? Ayo, en seer is en net so sad bly for the rest of your life? Nee, in die leven moet ek so 31 manne het, elke dag een. You know, as 31 days a month, so jy moet 31 manne het. Nou, nooit kan jy so verlief is op een jongie. Nie alles betlak. Have you ever kissed somebody? Have you ever tried cigarettes? Have you ever drunk alcohol? Have you ever run out of school? Have you ever hated somebody? Have you ever stolen something from shop? Have you ever stolen money from mom's wallet? Have you ever stalked somebody? Have you ever hit somebody? Jy bly net dronk, maar jy het nie geld nie. Gas. Jy bly net swanger, maar jy het nie 'n man nie. Nonsense. Stop telling people that me and you are enemies. You must tell them that you are jealous. Jealous of me. If you cheat, I cheat with Cheetos. If you do you, I'ma do me then with Doritos. And if you let me be free, I'ma let you be free then with Fritos. And end of our story, Charlie, you must relax van tyd as man en nie son trek water.